Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba ka Jella u Conrad ke Sangma. Ula pente ba on kentop lang ya ka Jainta Hills Autonomous District Council, hapa ka Regional Committee jong ka West Jainta Hills District. Banya tay sani bha halor ka kampen betpun bat ka Sarkar Assam. Na ka banta ka Khandulip siar bat ka Block 1, ha ka banta ka ba landi ka second phase, hapadeng ka Assam bat Meghalaya. Ya kanila pendapat ba do Menteri Rangba ka Jella ha ka jingilang penskem yu kertong KNPP namu kayau constituency. Balapan long da KNPP West Jainta Hills District Hamadan Khmud Wasan mo kayau ha kala sni ublay mentaka tayong. U Conrad ulakular ba ka Sarkar kan thau kilat kilenti ban penbet yo upot usam na kabanta ki Henry utili ki jaka ki badang sa ba don hapren ka jing yakajia ki ba kan thop ya ka Block 1 bat Block 2 Khandulip siar langpi bat ki wei. Ula ang shu ba ka jing ang nut jung ki pat ba kan long ka ba khle do namar ka Sarkar Assam bat ka Sarkar Meghalaya ken yakando bat kele ki pat ba nong shong ba ki kwa abandon shanu hato sha Assam ne sha Meghalaya bat ka Sarkar Assam ru kala menjur ban priang ya ka jing penbet sam kan long kat kum ka jing ang nut jung ki pat ba nong shong Laban kedau hang ni ba Menteri Rangba ka Jella Meghalaya ulaya kendu yu Menteri Rangba ka Jella Assam Uhimanta Biswa Sarma ha Guwahati ha kasngi ublay ha ka jingdan langki Chief Secretary Jongbaro Artli ki Jilla bat ki wei ki he Sarkar ka jingalang kala menjor ban sedang ya ka benta ka baar jong ka jekren ban penbet sam na benta ki Henry utili ki jaka ya ka jia ki badangsa dak bathau no ya ka Regional Committee hapo khat sansngi khnang ban la panya chaprang ya ka kam ka jingalang kala rai ru ba ki Menteri Rangba jong ka Meghalaya bat Assam kinlet yu ka jat shaki than Block 1 bat Block 2 ban pen i ya ka jing sngo khia jong ki halor ka bha ka met jong ka than ka jingalang kala rai ru ban kinthop lang ya ka Karbi Anglong Autonomous Council ha ka kenti ka baar na ba ka don ka benta ka ba khrau bha na ka benta ka Block 1 bat Block 2 bat Khandulip siar. And every day when I wake up in the morning I tell myself and I pray to God that He must guide me, give me the wisdom and give me the strength to lead this state of ours, to give me the strength to make decisions that may not be the easiest decisions to take. And in the last 4.5 years, this NPP-led government has been taking decisions and working for the people like never before. Our MDC from Ramrai constituency had mentioned to you about the border issue. For 50 years, the people living in the borders have been suffering, not being able to sleep at night because they don't know who will come into their house in the middle of the night, not being able to work peacefully because they're worried that tomorrow somebody from Assam police or some public from Assam will come and there will be a clash. And for the last 50 years, people living in the borders have been suffering and living in fear. And that is why this NPP-led government has decided that this must come to an end. People have given us the faith. God has given us this opportunity. And I assure you that we will not let your faith be betrayed. And no matter how difficult the decision to take up issues like the border issue have been for us and for the past governments, this NPP-led government will not shy away from solving the problem of border issue. And we have done it in the past 8-9 months. We have been able to sign an MOU
for these 6 areas of differences. And I assure you that we will find a solution to Khanduli, to Pesiar, to Block 1, Block 2, Desh Tumria, Mothuwar, Bordua, and all the other locations like Lampi, the locations that are left. This government will ensure that we find solution to the rest of the problems, including the areas of Khanduli and Pesiar and Block 1. In the other areas in West Khasi Hills, it is a people's will that was supreme. The government of Meghalaya and government of Assam met the people, and we asked the public, what do you want? Do you want to be in Assam? Do you want to be in Meghalaya? And based on public's will, public's desire, Assam government also agreed to go by the people's will. I am sure, and I can assure you, that the same principle will apply in these areas also. And while we move forward in that, I can assure you that we will take the Jaintia Hills Autonomous District Council on board, so that they are also part of this committee, so that we are able to discuss and involve all the stakeholders while we move forward in finding a solution to this very, very complicated problem. Hadirin mga layoi, yang kejingsai, jom memorandum of understanding, hapadai gini di argo kisiam, jom kejela jongi bak kejela Assam, ngai iba, kadang parti, kejingnya wang lempi, jom honorable chief minister, kidan sisa, yang kata kejing keklik, kathong, ban penbaik, yang kini kisah berbat. Kiblah pendek ini hati yang kisan kau tulis Islam. Nabi buat kejelan jongi, kayo yang kejelan bayit ke Meghalaya. Kadang sopan bagi Chief Minister, kumsap konra, ubasyam yang ada kemat, walau bun kita kawan mau, bun kita kentok, hendak yang cepat ban penbaik. Yang ada kejengnya, kebat dipadba, jangan setia jongi, hampa mati bodoh area kimat nak kepor. Sampai tulis Islam, kenyat pak kenyat, ke Assam ke nang skot, batang syami di Jakarta jongi. Sakandong di Asia, kasih ke bahaya ke Assam. Henry bisa donbok, balang kalian jongi menasa Assam. Ulang bala, Kongo, batu bala Sombu. Ya kata kecing kuat di padba nang song yang jelas jongi ban penbaik no yo pulsam menjua dan dekosarkan Dr. Mukul Salma logji menesta nak parti kongres adu arjam shiko ngilai kenyat history apa Meghalaya Chief Minister Dr. Parti Kongres de Dr. Mukul apa Assam Dr. Gogoi nak parti Kongres apa dari India berasal dari Manmohan Singh nak parti Kongres hendak balik kamsian yang ada kemat ke Bangsan ban penbaik yang pulsam kata ketinggalan ngebuk yakini di opposition benda di bakawan mau yang dari parti jongi hakabai dai bakamat ban penbaik yang pulsam kerbat yang berok saya malang bahaya kipat ba nang song Kamtam ki badan ako border area. Bapinilang kaway. Bapinilang ki bayat teli. Nai pertata ni kokubor. Railang ki bakroy. Banwan bayat railang banyi. Bakapati jongi. Bagi yang penbaik yung pulusam. Kenang bagin la banyo everything job. Lada kajat penrio kateli. Kajing job kamye. Kata bani kajing sisa. Kenyak apa banyaku. Siapa nak konferensi ke jonga kebangan alon kumwe BC. Kaya ratu kata nama sedang ke pekod sispa 10 kilometer. Kijingnya Hawas Khasi District kibul kibai tingko pada konferensi jonga. Hakabai dei bau pulsam. Ringa sofman nadu kata
Bahkan sian jam kebal ki orang kata ke phase 1 apa yang penbaik upur usam. Barak kisnang ki bahak ke konvensi ke danga. Ngiyolot. Bat kawiru kakwa bat penbal so pi pai ba lang syong. Pilayo iya ki media ki social media paper. Ladan katu kanne ki bakal percaya yang ada dengan penbaik pun. Kya berlaku dia kari. Rengong nak support wan samadar ladan ladi kari lakai menstak dan resign ku MBC. Kata ka dengan dikisya. Pagbabayit Labuan mo snam ki parti reulong kilale politics yang ada kamat. Kenya kale politics ngilakwa ba insok-sok sangsan yang kepoda. Berkata ka dengan tong parti NPP. Hapo ang West Casias District. Kidan ki bakhak ki bang kakwai dili isnang ki ale jasam. Henry kata day. Kapag isu yalam maklai ki pajba jong state ke jongi. Objection hadu dalhi wong percaya wong hole lede mhol tba ya gani gidi pembat mut bai sam kepada mut ke negara sarkar dia iude hati di kepor. Ki sekerdot itu ini hetai kiwa gila seuman ki kerja ki din pikir kiwa ke jingkwa ke di state government yang iwo pendet smart ya upur usam hapo ke di district yang ikau mangkani bak sagawi ke wanga hai kausian hapo ke di jante ke rumah district council kau pen perkat yang kau nedo wajib uni umah hamba hundeka rengkat umah ai borlang sedang Kumem ni utang sri tiasri bat kuda wan bay na kapor cha kapor. Le bertawo wandak le wan perut le persnyau. Ya kejing MK mo le no. Ya kejing penbat ha perdi upur sam yang kini kita tu kat ni ha perdi ka sam mo kan kalian. Le ngatra jan ngoro pitit ini. Kali ka subjek kembat put kembat sam uncong ga i ka disit kausen. Andai kadita ke subjek yang state government. Rangkat ke dia kerelang. Ciruk-ciruk ikan ke state council. Bada emile kata ke jingkwa bagi yang angnut kau makan ni. Dan lalu ti warok putim kam state committee. Dia cemi dia penapte persyawi. Jadi jing MK yang gini kipai ba UM ada di blok bon blok tu. Bada le persyawi le pada rai le ke jingto. Wat hadu chief minister. But all the chief kiau. Jadi sekian ada boy appointment dia bertahu cemu chief minister. Hari ini kita gumi kian. Gong yo ye cem, de yo cem katung kan ni mudah ni KMLA. Dari chairman yang dari komiti untuk penbat. Ya upur usam wahak apa kenika. Hal ini apa kenika district yang ini. Artem jok pada kongres. Hodi sembayo arjam katnya. Ada Kapra mi naga kongres. Lewa chama. Wa kata in fighting kata jinga cho ya dak po party kongres man go jor ha. Kamusnya pi wa ni wi pro. O bajo dekana wa o hile mi kongres. Tengah ong ipidan wana kongta mu resign ga minister. Kajing resign yung warok ipai ba hang megalia da pelag ni da resign. Kawila kajing resign yung ko kita bahai party kongres. Njo resign ki minister resign. Tengah ang hinipor. Jan haw resign o gila. Ukana ora ipiti ko sopo. Kyumyeu lalakana drong balak. Tengah jing yung to manda ang NPP to parti ke BM ke jenis kerajaan. Hai por man chief minister Dr. Mungkol Prasna. Na kau MLA lele kolik yung yo chief minister ko lumba ke jenis MB kam MLA support Mana pon sistem le untuk cemu. Mana poi por MK ngapon ngati bikin baru cemu. Mpeke ya ngapon. Hello, Dr. It's me, Dr. Sangma.
Chief Minister mana tu orang tengah hap reply besar ngam tip ga number phone ni mana phone ngam enjo chimmi ngada delete gi number mi direct tegang ngam tengah IP Chief Minister wam kan ni woman accessible oyo phone nga port haji am kam no mata konferensi yo pikmo ha lalu mukul ngakam jimpat yang dakut kekarier mukul dakut kamu nu he liwak poster Bangali sini permi film Bangali TV now jangan mulai usah Bangali sini tegangan tengah orang por yang mukul pras nam kau cip starong megleawi mpujo wile Chief Minister in record wala cross ye pras nam kau Chief Minister ni yile ona peta ka border issue yo amat nga lesen lewa jo ya inga holai klam ya ka border mana poita kut du di char ni kut gaji klam yo maintain ya kata status quo njo e poi sinu le karena tengah ejingro yo sia mo ka ni kat boga tim yo wakil cimkiagi ke fast phase ke dia usul dia ke border issue kuasa sebelum blok tu ngayo lutia dari pergi pajba pergi ke chani ini parti yang ini memjing orang ini wah cisir gasni kani ke border issue udah belum open by bukan ni kurang rapi bumi cok ya kimariap yang ini kam kinong rep urak yo urak kuat kiyong gasyam ko yung bat ko arwan panay pri ngayo wajing yung hapo yung nadilaso mo yaw to usuga hala em makna yung mariap hala surok umlayo niye kumpoy yung mariap yung sa kiyaw biha karwante nga siap thobo surok manui belum ya i kami paiba horo saudong batuwin le kamu de yo bigat ni hapo yung kaso mo kayaw kamu rui reklam kamande yung idene wa kajingnang jiksa iya po kaso mo kayaw rasikan ni Tanggawi College Niamey Masin biar metrik ikon yang habdok ipa yaki sa juway sa sulong Nei daw waro wato ka konsesi yang to nangman go si gum kate college siya to ko jing yang kami begi pa ko pa yung ikon cha sor gajing iikam kayong kasem nadu kayo ukot adu ka burong makor yung ikon yung ilang pensari